film isn't about the people who live in Drumchapel. It's about social control, political opportunism, and the contempt shown to working class families. Fárutigan san dói a chua grúag far a bhathis, is a lávan a chruachan ag cúl slúag chluinnín. Gus bí brach go bháil a cheachna sa, ní an cárach sa vis an sás, san na cearn ciún inachan, vis seanis afaris a gná. Bhíon gile sin na gámsair na jallafatir na bharst, ach fide úne háast, nas líana na hat na bhré.